Yan na naging bakit yan tayo. Yan na naging bakit yan tayo. Isidong ni ako Diyos. Ato naging trahedya. Ngayon ako kung ang mga pulos hindi na naman. Mangkutbunan iti rapo. Ang kutbunan iti alam. Ibay na itaglang kapusanan. Na inanama iti biyag tayo. So na tayo ada ka na yung ako. Ada na si kakalap na ka na yung ako Diyos. Kung na hindi ako pinkarina. Ipaay tinggal man ka na yung iti rapo. Sumabalin ka lang tang agar ko iti libudan iti dapas. Kaputa mo nga ti Diyos. Katibanan na aming nalimbang iti yan. Iti Diyos katipaay na lang tayo iti asin na. Ilapunos na iti inanaman na. Inanaman na nagapu iti Diyos. At itital na. Ipaay iti Diyos. Ipanunod tayo iti puso tayo. At maiwanan. Sumada tayo tatakap sa gapu iti kiniimbag ni ako Diyos. Amen? So pinagin mo lang yorod ka kalito. Nagmayat na ito pa na paging nadalang tayo. Manipod ka na iti sa Diyos. Iti panakaidiklara. Nagiti sao iti Diyos. So dito nga sao iti Diyos kat kas talaunay na nagbilan. So di sao kapsat kat nagbilan. At dahil iti kabangalan na nga may turong mangirnos iti pagturungan iti biyag tayo. So ito nagsao ka na tayo iti maysa nga daan turan. Kas kuma kadagiti naganak tayo. Dagiti manurusuro. Uno dagiti mangas kasaba iti naimbag damag iti puro nga ebanghelyo iti parado nga mangted iti panakaisalakan kadagiti amin nga mga tulong kadagiti amin nga mamati. Iti tunggal panakaideklara. Dagito dagiti sao dagiti mamunang magbaga. Ay mo iti makasama. Maideklarada. Iti mamunang bendisyon. Maideklarada iti pagbalinan tayo. Iti rason mo apay na dagiti saan na makadanon iti pagbalinan da. Ket gapu takawan apulos iti nanggaganda palipod kadagiti sao iti Dios. Awan apulos iti nanggaganda. Awan apulos iti nangideklara kadakwan iti bendisyon. Manipod iti sao iti Dios. Awan iti nangideklara kadakwada no anya iti pagbalinanda. Awan iti nangideklara kadakwada no anya iti kunan iti Dios may papan kadakwada. Awan iti nangideklara kadakwada no kasanungay suda ket pasayaan nga bukal nga agros. Iti pagbagan iti Dios kada tayo. Iparabon na ket sumursurod kagay ayos kada tayo magkamatalag kanya. Iti Dios inanama purpurmun na tayo. Iti aglaklapusanan nga inanama nga agkamatalag kanya. So iti dahil nga kanino kapsa, mangaggan tayo, dagiti panakay-declare, dagiti sa iti Diyos, nga iso iti magdal, iti inanama, iti biyag kayo. Iti Diyos inanama ko na, iti libro iti Romans chapter 15 verse 13, dito nga Diyos inanama, kaputag talagkagin ko na, ilaplapunos naging ka, iti aglaplapusanan ngayon na naman. Ken panagan na ka, iti talna, nga iso ti mga iwan, ken ka. Panagan na ka, iti rago, nga uray maadda, iti tribulation, iti dahil ito'y malubo, at iti riga, iti dahil ito'y malubo. Mabalinaw lang tayo kagrat ko. Kaputa mo nga iti Diyos, iti mating kontrol ti aming nabana. Isulat at patalag na Diyos. Yung urnos na tibiyag mo, iti plano na tinggagat na kilbag. Iti banag na aming nalibag iti biyag mo. So ang kapsat kagaya, at tuy manan, na may declare na iti sa uli Diyos, kas kini prophet Isaiah, indeklara na iti bendisyon, indeklara na iti pabor, waya-waya ken baligi. Inya di kuna ni prophet Isaiah. Iti libro ti Isaiah chapter 61. Basahin tayo kapsa. Isaiah chapter 61 verse 1. Kuna na dito. The Spirit of the Lord is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound. Dinggan nyo na lain, in-declare ni Prophet Isaiah. In-declare na ka naging tao ko iti bendisyon. Kagdagiti ng kaya, inawag da, rinmamot iti biyag da. So itong gano'n na itong may declare iti sa uti Diyos kat awatan. Rumamot iti biyag mo. Dahil kakabsat iti mapasama. Una ni Prophet Isaiah, iti Espiritu iti Diyos. Naitan kanya.
Ti Diyos dinutukan na kung ang iwaragawag iti naimbag na damag kadagiti napakumbaba. Ti Diyos inbaon na nga mga budbud iti puso iti nasugat. Uno mga agas iti puso nga nasugat. Mangideklar iti waya-waya kadagiti napulapan ken panakalupa dagiti nabalod. Manipon iti daytoy nga sao na Isaiah at idikdeklar na iti mapuna nga bendisyon kadagiti tattao. Idikdeklara na iti pabor waya-waya ken baligi kadakwada. Ken dagiti nang kaya naawag da. Ken dagiti nang salimat mo rin mamog kadakwada ket nay parangaraw iti biyagda. So bayat nga idikdeklara ni Prophet Isaiah iti bendisyon. Bayat nga idikdeklara na iti sao ti Dios. Those who receive the word of God take root in their heart and manifest in their life. Kalpasan na ito ay kakabsat. Gasot-gasot na tawarin iti napalabas. Ni Apo Isus kat adda isuna idi iti templo iti Nazaret. Kat inbasa na iti isumat lang ang surat ni Prophet Isaiah. So inulit manan ni Apo Isus ka indeklara iti sao iti Diyos. Anya din baga ni Apo Isus iti binasa na iti sao ni Prophet Isaiah. Dengan naman nanay, ito yung kaputi, so ito hindi pa naka-declare iti sa uwi ni Diyos. Ngayon itong awatan iti tunggal tao, umay, hindi pa naka-isalakan iti Diyagda. Dahil ito saan, nabalan-balan ito sa. Dahil ito yung na isang sangayan. Na isang sangayan unay. So inulit niya po Isus kay basa iti sa uwi ni Diyos. Iti libro iti Luke chapter 4, verse 18, basahan tayo man ito. Una niya po Isus, the Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of the sight to the blind, to set at liberty to them that are lost. So manan kapsat ni Apo Isus, indeklara na manan, iti sa oy ti Diyos. Ako na nga po Isus, iti Espiritu ti Diyos ang dalan niya. Ti Diyos dinutukan na kamang iwaragawag, iti naimbag na dapat, iti ibang na dito, kadag iti na pakumbaba. Inbaon na kamang hagas, iti puso nga nasugat. Inbaon na kamang waya-waya, kadag iti na mula apa. Kaya para kalumpat, iti mata, dag iti na mula. So, manipod iti na iti kasawi ni Diyos. I-declare iti sa una kadatoy amin. Inulit manan ni Apo Isus. Indeklara na manan iti pabor, indeklara na manan iti bendisyon, indeklara na manan iti waya-waya, indeklara na iti balin. Kagkaragiti lang kaya naawat ta, rin mamog iti biyagda, kat ay parangarang kadakwada. So ni Apo Isus, kat amuna iti kinabilan, iti pa nakaideklara iti sa uni Diyos. Amuna iti kinabilan, iti pa nakaideklara iti sa una. So dito ka sa uni Diyos. Kaya't na nga mga gang na kanayon. Kaya't na isog iti mag-i-declare na kanayon ng mga gang taklan niya. Taklo mapagpabaro kanayon iti panahon. Kaya't iti Diyos kay isulat iti nga bendisyon. Iti sao iti Diyos ka mga gang na kanayon. Tapno mabalinang ratap iti naan-anay na agran. Pa-i-declare king ka iti waya-waya na iso iti may marang-arang iti niya. Dahil iti kayang iti Diyos. Ideklara na iti waya-waya, maaramat dagiti manursuro, dagiti mangikas-kasaba, kadagiti nga naimbag na damag, tapno maulit manen, nga maideklara, iti mauna nga sa iti Diyos, maideklara iti waya-waya, nga maipaay, nga isu iti may parangarang iti biyak. Mabalin nga nangagamit iti napalabas dagito, ngam kasapulang ang mga gan manen. Nangagamit iti lastrik, nangagamit iti napalabas, ngayon, unay ni Diyos kasapulang nga mga ganmanan. Apay gamin, idinawat mo ni Apo Isus kasapukin mangisalakan mo, ti Espiritu nagbalinan nga brand new. Ngayon, sumursurot pagtakin ka rin ilasar, nga isot ikayat na itininalasar. Isot gapuna nga kasapulang nga rin ipanunot mo mapagpabaro nga kanayon. Isot gapuna nga kasapulang nga mga gan nga kanayon, ti sao ti Diyos, tak mo mapagpabaro nga kanayon, iti kararawang. Kaya iti Diyos nga mga gamanan, iti sao na, tak mo mapabaro nga kanayon, iti panunot mo. Tak mo saan nga dyan kaya, iti nga lasan, iti masul. Yung di ka dyan espiritual nga biyag mo. Kati pa nang pabaro, iti panunot kat saan lang
deklarana ang kanayon iti sa unang kada tayo, ken aklunan tayo, tapno mapabaruan kanayon iti kararwa tayo, mapabaruan kanayon iti panunod tayo. Babalin na napakay ka. Saan nga na ipatulpalo na ginarapa ako? Ngam gaputan ang ngagang ng kanayon mga mangagaan iti panakaitikdeklara iti bendisyon, kanayon mga mangagaan iti panakaitikdeklara iti pabor, waya-waya kin baligi, gaputan ang kanayon mga mangagaan iti pabor iti Diyos, niya iti mapasama, mamati kalagta, masarakam di nasaya ka, mamati kalagta, nga iti pagayatan iti Diyos, iso iti may pakangarang iti diyan, mamati kalagta, nga iti pagbanagan, at dahil pintas, ada tinag-imbag, ada tinagsaya, nga masakbayan inibiyag mo. Apay gamin, mga gamot at kanayon, di pa nakideklara iti sa uwi ni Diyos. So nga dahil ibilang di pa nakideklara iti sa uwi ni Diyos, babalan di pa nanaramat na, kadagiti mapunang amma tayo, kadagiti manursuro, malas kasaba, dagiti magbaga, araramatan na amin ni Apo Diyos, dagito yung tatlong pakabukuan iti iglesia. So nga kasapunan tayo utang, dagiti magbaga ito, dagiti amma iti na church. Dagiti manursuro, mag-i-declare na kanayon niti sa uwi ni Diyos. Tapno mga gandalan kanayon. Mabuhay mo saan na ipatungpal, dagiti kayat mo, dagiti araparat mo. Uray na imay, kinyang iti papunan na panagpakay. Yung gapot ang mga gamit, iti panakay-declare iti sa uwi ni Diyos. Mamati kalatagad, dati na pintas. Nga pagbanagan, iti masakbayan, iti gag mo. Adalatakin ka iti ragpo, adalatakin ka iti talay ni Diyos. Kaya mapagkapunos na takin ka iti mapunan na inanama. Iti Diyos ti inanama, maglapunos kin ka, kaya lapusan na inanama, gaputa mo. Ngayon iti sa uwi ni Diyos, kaya may declare, iti sa inawat mo, nagtaan nga nitigan mo. So ito naman iti managdodwa, pasaan ka ng agasan, malaboray ka na mapasama, agbanbanlog ka lang dita, saysayangan na ng oras mo, baybayamon, nakita mo ti kasasayaatan na aldaw mo, awalan ti na saysayaat pa ikaw ngayon ka, dahil taki ininot nga mangitanad kin ka. Isot ka po na nga kasapulang nga mga ganmanan, di pa na kayo deklara di bendisyon, kasapulang nga mga ganmanan, di pa na kayo deklara di pabor, kasapulang nga mga ganmanan, di pa na kayo deklara di waya-waya, kin baligi. Kaya isulit at araminin takta kada kayo. Ideklara ti bendisyon, ideklara ti pabor, kas kini prophet Isaiah, indeklara na iti bendisyon, indeklara na ti pabor, indeklara na ti waya-waya kin baligi, kas tamat kini Apo Isus, ang muna nga importante nga ibaga naman na yun. So tapta kakapsap, ideklara no anya ti kuna ti Diyos may mapanungkin ka. Kat maklunang na gito'y nga sa uwi ti Diyos nga umunag dito Espiritong rumamotkin ka na gito'y. Nga iso ti mangisagpatkin ka, iti barula tukad, iti masakbayan, iti biyag mo. Ken mangtagkin ka, iti nananay nga nagpo. Dagito'y nga sa uwi ti Diyos, kat mangtagkin ka, iti nananay nga tanga. Pati kunay ti Diyos, ti tanga ti Diyos nga ratapan na ti amin nga panakaawat, ken panakamu, ay wala na iti puso ti panunod. So I declare the peace of God, which passeth all understanding, that keep your hearts and minds. Dahil ito'y kakabsat, inay-deklara na sa uwi ni Diyos, nga no kaklunam, umununag kin ka, rumamot kin ka, isa ti may parangarang iti biyag mo, kin mantag kin ka, iti nananay, nga bilag, mantag kin ka, tinananay nga sa lunag. So at the bilag na, iti nga sa uwi ni Diyos, mantag kin ka, iti nananay nga baligi, iti intiro nga biyag mo. Madaan ka tiragpukin, may lapunos kin ka, iti aglaplapusan ng nila naman. Mano ka na kayo ti maya, na may lapunos kanya na aglaplapusan ng nila naman. So kada tayo, kakapsat ng mga kaklon, na nagiti ka sa uwi ni Diyos, indeclare ni Diyos, ilang lapunos na iti nanama pala tayo. Noong no saan na ipatungpaw, nagiti kaya tayo, nagiti arapato, nagiti pagayatan, iti Diyos tibiyag tayo, ngam gaputa mo tayo nga agay, iti Diyos iti tanga, ng mga yaywan pala tayo, agdalat takada tayo, aglaplapusan ng nila naman. Nalpasan nga indeclare iti Diyos ti bendisyon, nalpasan nga indeclare iti pabor, iti waya-waya, ken baligi iti biyag tayo. Kada tayo kakabsat ka ng aklon, iso na gito itagman manifest iti biyag tayo, at dahil tayo lang kakabsat, itaglap na po sanan na ina naman. So na gito yung nasa uwi ni Diyos, kada iti binag na, naman pasaya at ikirig na, kin mangriing, kada iti arapaha po takto, plano ka manin, agkatawa ka manin, agisan ka manin, agragpo ka manin. Wala na rin isa, may parabang na napasama. Ngayong gapo, tanang nagkam, di pa nakideklara ni sa uwi ni Diyos. At damanan din ka, itiragpo. At daratakin ka, itinanama. Gapo tayo ka rin, Diyos, meron tayong magkamatalog kanya na. Ilang na punos na, itaglang na pusanan nga, tal na, itibiyag tayo. Ngayon, ti mga aywan, kada tayo. So,
bilog naman patawag iti bendisyon. Dagiti nga sa ti Diyos kada bilog naman patawag iti mananaagas, kada bilog naman patawag iti pabor, waya-waya, ken bandini. So itunggal para kay deklara dagiti nga sa ti Diyos, denggen niyo dagiti. Katakulunin niyo dagiti kat sa limang mata niyo. Isu dagiti iti may parangaran iti biag niyo. Kuna na Philippians chapter 4 verse 19, God shall supply all your needs according to His riches and glory. So I declare, God shall supply all your needs according to His riches and glory. Praise God. Dahil tadi kaya titi Diyos kada tayo. Hanggang masapon na ibaga di mga kasabanga. Loko ninyo dito kuna yung manini amen. Iti tunggal nga lang nagyo iti sa ti Diyos kaya itong awatan kuna yung amen. Amen. Dahil tadi way ngay naklon nyo iti sa ti Diyos. Tsaka nag-response mo ko ng amen. Gabi na iti-claim iti sa ti Diyos kaya ng amen. Inmunag ka. Katakadagiti ng kaya naawat da. Dagiti ng salimot magkrimamot ka ng pada. At iso nyo parangarang inubiyag ka. So wala iti tandaan nyo iti tunggal mga suro mga kasabay iti imbag na dapat iti-declare na iti sa ti Diyos kaya iso kuna iti Diyos ka. Kunang nadagos, amen. Saan mo urayan ko na yung amen. Hindi ka lang, amen. Iso din mo umunagan. Iti mapunang Espiritu ti Diyos iti gano. Dagiti nga sa ti Diyos kakapsat, iso ti Espiritu. Mano ka na kayo timayat ng Espiritu ti Diyos kakagdaan ka na kayo. Amen. John chapter 6 verse 63. Una niya ang Jesus, di sa ti Diyos kay Espiritu. Once kinawag mo iti sa ti Diyos, Espiritu ti Diyos adan ka. So nga kada tayo kakapsat, nga nangawat na iti sa ti Diyos, adan ka na tayo, Espiritu ti sibibiyag na Diyos. Nga iso ti mangitagturong, iso ti mangidantaran, mangisurusuro ti amin nga naraminan tayo. Kaya iso lagi ti gapo, nga mabalinan tayo makanayon, iti mapunang agbalini. Praise God. Hindi pinili niya ako, Isus, nagiti disipulo na. Isulat pangalap, agsensingin iti quiz, kay karpentero. Nagbabala ka, iti panangkit kita, nagiti tagtaro ka na wala. Ngayon kinita niya ako, Isus, isulat at kunana, agbalin kayo nga silaw, kinasin, iti lulo. So in-declare niya ako, Isus, ka nagiti nga disipulo, iti sauna, iti bendisyon, iti pabor, iti waya-waya, kiniti balingin. In-declare na kadapwada, kat gapot ay naklundan at sinalingat matanda, rin mamot kadapwada, kat isulay to, iti na parangalan, iti biyagda. Kat ingana tatag, dwarigo matawanan iti na palabas, silaw kinasin na pailangan kalaya. So ibindisyon ka kaksa, na i-declare kin ka tatag, kat nabilbilan, ng tanyaman na pwersa isip na mandadadal kin ka. I-declare na ibindisyon, na i-declare kin ka tatag, nabilbilan ka iti kaksa. Nabibilang ng tanyaman na arami niti kabuso. Walang pwersa ni Satanas, kamang padas, kamang guyod kin ka, nga magipababa ng mga itangan. Ibindisyon ka, usap ka na isang sangayan. Kinadaan pa nakabalin, nga mangiyapan kin ka, iti saan mo nga kaya mapapanan, iti bukod mo. So, ideklara, dinggam ito eh. Manipot ti sa Diyos, dinggam na nananay ito. Ideklara, asikakin iti pamilya, at ibindisyon iti Diyos. Kat sumusurot kin ka, kin iti pamilya. Ideklara, at ipabor iti Diyos. Kat mailigmut kin ka, kin iti pamilya. Kat ideklara, iti wayo-waya. Ideklara, iti baligi, nga may paranarang, iti intiro, nga biyag mo. Amin tayo, amen? Praise God. Lagi tayo di sa Diyos. In-declare ni Prophet Isaiah, in-declare ni Apo Isus, kaya kuna ni Apo Isus, aramatag dagiti magkusun, aramatag dagiti amayo, aramatag dagiti mamagbaga, tapno may deklarada, iti magbalinan niyo, may deklarada, iti bendisyon. Pero suno apay nga dagiti tattawa sa anda, makadanon iti pagbalinan da, gamot awan tinanggaganda nga bendisyon manipon iti sa ti Diyos. Awan tinangideklara nga nakwala nun niya, ti kuna ti Diyos may papan nga nakwala. Awan tinangideklara nga nakwala nun niya, ti pagbalinan da, sa anda nga nanggagaan, nga isuda ka kasayaan, nga bukol na agrusing. Anda di sa ti Diyos ka na tayo. Ideklara ti Diyos ka na tayo. Nga na isang sangayan tayo, nga nagiti amin nga paraswa. Anda ti Diyos ka na tayo. Iti Espiritu ti Diyos ka nagtaong ka na tayo. Katawan ti mabalin, makadadapat ka na tayo. In-declare ni Diyos. Espiritu na, katanda, tayo. Hallelujah. Espiritu sinibiyag na Diyos, nagtaan ka na tayo. So wala ito yung kapag tayo kung saan nga templo iti sakit, saan nga templo iti sakit, tinangamunan niya, ni damupot, ni daisin na ay. Dahil ibagi tayo kapag nga ni Espiritu, ni sinibiyag na Diyos. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 19, verse 20. Pagkana,
Espiritu ni Diyos. Dahil nga templo ni Diyos. So nagmayag kakabsat na iti palagay nadaw tayo, iti tunggal pa na kayo declare na iti sao ti Diyos kaya po natin, when ako awatak na ito'y nasao. Iso iti biyag ko. Iso iti mangtag kanya, iti raguan, kung may explain. Di talang sao maapo na magunod ko. Iti kinasirib. Magunod ko, iti talang. Di na ginadalan tayo, di na palabas. Iti kinagkata, iti presensya ni Diyos. As ano mabagas, busbusan tayo, di uras tayo. Nga magsukimat ka na iti sao niya ako Diyos. Dahil tayo iti kasayaatan nga raminan tayo. Tapos namani ka sa. Kinagyaman tayo. Iti kinaimbag na. Agyaman tayo iti blessing iti ako. Sakbay na maturog tayo. Agyaman tayo iti kinaimbag iti Diyos kadagring tayo nagsama. So that is the evidence that we are in the presence of God. By acknowledging of every good thing which is in us that comes from God. Amin nga nag-imbag na dahil ito nagapo kinapo Diyos. Awan tinimbag na nagapo kini sa kanas. Nagapo amin kinapo Diyos. So kuna ti Diyos, ti kinadati ti presensya na at na tinananay. Kaya itunggal pa na nga i-declare ti sa ti Diyos. Nagititingway, kinadati ti presensya ti ako. So at the joy ni Espiritu ti ako kada tayo. Nagkalunan ni Espiritu ti ako. Kaya isagana tayo guro nga kanayan, nagitilapayan tayo, itunggal pa na nga i-declare naging sa ti Diyos. Manin po ni Old Testament, kausap. Nirot ka nagpilot ka nagiti katantan ng kadawa, ijanalo takulaan masupay. Isunang at ubingpay nga balo. Napukaw na iti asawa ng perpermi iti ladingit na. Slangawan na iti sa serviti diyan na. Yung ijanay pro iti Ruth chapter 2. Itakin po pa iti nakalawlawa nga talon, napansin na ni Ruth. Kat iti nakagdirect pa, na daan iti tanggagay na bali na ibang kinwana. Kaya nagtulungan ni Sunan. Siputan nyo rin inirod kat saan na nga nakita itakin po pa iti talon. Nga itakin po pa iti talon kat nakita na ni Ruth. Kat itakagdaring mo ti Diyos tinignay na, itakatao magbalik na ibang kinwan. Kat kaya nagtulungan ni Sunan. So iniklara nga ada iti tao nga saan mo may nga nakita, nga nakita na kan. Ti Diyos na pasdan nga tinignay na itang tao, nga agbalin nga na ibang kinka, kat tumulong kinka, nga makalungat manipod iti problema. Tumulong ka, tapno, nagbalbaliw ka. So, aramatan ni Diyos iti tao, tignayon ni Diyos iti tao, nga nagbalin na niyong bangkin ka, tumulong ka. Adda, iti aramidan ni Diyos, iti likudan, iti saan nga makita, yung ulos na iti banbanag, na pabor ka na tayo, nga kanayon ka kapsat para, iti masakbayan tayo, so iti plano ni Diyos ka na tayo, nag-imbang. So, adda, iti saan mo pa yung nakita, nga nakita na. Di Diyos tinignay na, ulit ang tao, nagbalin na niyong bangkin ka, tumulong ka, nga makalungkat, manikod. Ita nyaman na sitwasyon, iti ka. Nyaman nga problema, iti ka. Ituloy ko't istorya. Kaya ito yung maging kukuha, iti nakalawlawa matalon. Kat saan lang, kung saan na lang na tinulungan ni Ruth, mudigat na yung love, ay hindi ko alam, nagpanag na nag-asawa na. Sumabalin na napaay ka, kinadaan ka, iti nanagsin ng problema. Ngayon, inikla, atas kinirot, adagiti banbanag kakagbanag ka bendisyon kin ka. Ideklara adagiti banbanag kakagbanag nga pabor kin ka. Adagiti banbanag kakagbanag nga waya-waya ken baligi kin ka. Nakuno ninyo nito ko na iwan tayo. Praise God. I-declare mo gamit ng absat dagiti nga istorya manipod iti Biblia iso dagiti iti pagayatan mo iti Diyos. Iti tao ti Diyos tinalintad kanayon iti paramot ti Diyos ket sumursuro kada tayo. So kas kiniro iti paggarog na katawan ng serviti diyan na. Ngam adda iti tigtignayan ni Diyos nga tao nga bali nga tumulong kada tayo. Kada tayo amin pasapulan yung iti tao. Lumatis na kayo. Aramatan ni Apo Diyos iti tao nga tumulong kada tayo. Huwag nagdegosyo pa, tignayan ni Apo Diyos nila nga tao pag kumakangging ka. Yaman iti trabaho. Dahil na adam na trabaho, inaraman ni Apo Diyos iti tao nga timulong kin ka. Mabalin na saan mga ang ulit na tao, kaya tinulungan na ka. Gapo na ito kini Apo Diyos. Nadaan kayo iti kasta nga blessing, gapo kini Apo Diyos. Sumais mo na hindi mapapresya. Mapagpadalawan. Kati kinadati mga kanayon mga presya kanya, kadeta iti pamanagnan na kapsa. Nadati mga kanayon iti sidong iti Apo. Nadati mga kanayon iti salaknib iti Apo. Gapo na ito iti pananang. Nun tayo panang salinod. Nun tayo iti tunggal panang idiklara. Nagiti ka sa kong ni Apo Diyos. So umanayon iti sa iti Diyos. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Umanayon iti sa iti Diyos. Umanayon iti Biblia. So nga ka kung mga maalilaw ka nagiti milagro.
Umanayon iti Biblia nga pakaisalakanan tayo. Hantay magbasal ka na iti milagro. Kung na kayo tayo magkagasan. Numamati tayo iti sa uwi Diyos. May salakan tayo. Di pa na kayo salakan sa pupul na uri kayo di pa nakaagas. So wala iti sa uwi Diyos ko na umanayon. Ang pakasusuruan, pakatinggaran, pakababalawan, yung pakadalan ti kinalintag, tapno ti tao ti Diyos kat agbalin nga nalintag. Agbalin nga nasatman, nataknan, nanakman, kinananay, nga kay-ayo iti matang niya ang Diyos. So, may declare iti sa uwi ti Diyos. Kasampulan mo may declare iti sa uwi ti Diyos. Kasampulan mo mga galing iti sa uwi ti Diyos. Tali ti lapayag mo ti ruangan ti puso. Sumuko na ti Diyos na kita lapayag na dumod na. Amin nga agnalit tinaga. Psalms chapter 49 verse 1 ko na amin nga agnalit tinaga. Ito yung ili. Amin nga natilapayag na. Ano wala kayo tira? Dalapayag na. Amin nga dalapayag na. Wala na. Denggenda. Iti sa Diyos. Ada iti ruangan, iti puso tayo. Umunod dito. Ipa na i-declare iti sa Diyos. Katak lunod tayo. May parangarang iti biyag tayo. Rumamot iti puso tayo. Nga iso iti manifest. Iti biyag tayo. Kita niyo ako sa iti na masawag iti Ruth. Di ba garop ni Ruth kat agpidbilot ng iti daway, away, iti unos, iti panagbiag na. Taknulaan ni Janet isunan at masurvive. Ngayon tisan na may pagpagarop na agbalin maggayaman. Nga kukuha na dyan ang kalawlawa ang talo. Saan na may pagpagarop na agbalin nga kukuha na gayaman dyan ang kalawlawa nga talo. So ibagap na kayo. Ideklara. At Diyos kat nalpas nanin sa gana ti bendisyon nga mangisag akting ka ti barong at ti masabayan. Nalpas nanin sa gana iti bendisyon nga mangtagkin ka iti kinapigsa iti kinabilan nga agbalin kas tinang paswahan ti Diyos kin ka nga pagbalikan. Amen. 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 Praise God. Nalpasan ngayon declare niya ako Diyos iti bendisyon. Nalpas na ngayon declare iti wayo-waya ka tayo. Ganito matawanan tinapalabas ni Dara ni Kristo na galing sa Diyos. Napanunod na iti aming naraming iti kapuso. Iti pagkaroon ni Satanas kat nangabangan, ngayon ti saan na nga namiris, isumod kaya pinakapalanan. Isumang aming naramidan ni Satanas ka na tayo, pagkaroon na, iso iti pang talmud na kada tayo, pang abak na tayo, kada tayo, aming naramidan na magdatas kada tayo, kat iso iti pakaabakan na. Aming naramidan ni Satanas kat iso iti pakaabakan na aming kada tayo. Ngayon po natin Diyos at titimpuyo kayo nagmay-may sa kayo ini karara tapos mabalin nyo ang bugsaton di aming naramang di dapat kat may pululasin ka sa sawit kat saan nga pulos na makasindig ka na kayo. Hantay guro din na nakarelax. Agkararag tayo. Kasano tayo magkararag? So lumay kita ti trahedya, umay kita ti didigra, nanyaman ti sitwasyon, ti diyago, saan ka nagkararag mo, nanyalang ti papanunod mo, nanyalang ti kayat mo, nanyalang ti maniknam, hanyo kas dyan, di pa nagkararag. Tao nga saan na amuti sa Diyos, saan na amuti agkararag. So kasano ka nagkararag? Agkararag ka, iti karam, iti sao, iti Diyos. Ano ito, i-declare mo, iti sao, iti Diyos, iti tamutan, nga aktig na iti Diyos, iti pauna na iti anghel na, ipatungpal tayo, ipatungpal yun sa sao. Agbaon ni Diyos, may patungpal. Kunang mata po Diyos, nga hana may tidkol na iti sama, tabda na iti anghel mo, nga mga iwan kanya, kasano may tidkol na iti sama, iti bato, kasana nga madadaan. Kung i-declare nito sa ako, aktig na yaragos na kita ang heli niya ako. Nakasaka na lang. Tapos saan mga maraming tinikaw, itidakas. So i-declare tayo ibig sa ako Diyos. Kung ang mata po Diyos, kasana nakapanawan sa nakapela niya. Ito naman ikikati problema, awan di pagbayad mo, di utang mo, kung ang ako Diyos, kung ang mga sabot mo, di amin na masakulang. Philippians chapter 4 verse 19, kung ang mga ako Diyos, sabot mo, di amin na masakulang. Kung ang Ephesians chapter 1 verse 3, nagpas lang ngayon paano, iti amin ang sakulang tayo may pahigilan. So i-declare mo, iti sao, iti Diyos. Kunang man ako Diyos, na nagpas mo ngayon sa pati amin. So i-withdraw ako, agyaman na, at dali Espiritu. I-withdraw, dahil panunod mo di mang withdraw. Kasi ano awakas, i-declare mo di sao, iti Diyos, agyaman ka, presyahan niya ako Diyos. Kaya kunang ako Diyos, ado na iti sao, kumawawatan, apaw talaga tingka, dibendarak tingka, dilimutan ng kayos ka, flow dimension, may parang ako, itintiro mo mo. I-blessing niya ako Diyos. Dahil tatin, mamutkin ka, kaya iso di may declare ti biyak mo, iso tak manifest, itintiro nga biyak mo. Dahil di nasa upo niya ako Diyos. So, kapugurot na nalpasan nga ni-declare na kita sa uwi ti Diyos. At daan nga manifest, itibiyag tayo. Isarden mo, garo, itagras-rasun na saan mo may matokpal, naging harapap mo, gapuno niya, ti awan, kinkapuno niya, ti saan mo nalpas. Isarden mo, itagras-rasun na saan mo may matokpal, iti pagayatan, iti Diyos, puno iti kayat mo, naging tinaging bag, puno naging
iti mabalinang nga aramidan. No dikit may patungkal mo lang, kami kapagayatan iti Diyos ti biyag mo, kami na nag-iimbag, rapapo iti biyag mo, gapo iti Espiritu iti Diyos na sinibiyag, nga nagtangkin ka nga ipuyong iti agong mo, ti ayos ti biyag, at nagbalin ka nga karuwa nga sinibiyag. Iti pabunak, iti ilikmuntin ka, iti dagdagkal nga wagas, agad iti bendisyon, agad iti panakaagas, agad iti promotion, agad iti nasayag na tao iti masanguanam. So, lunang iti bendisyon, kakunang Apo Diyos mamatya, noan niya iti indiklaram. Mamatya ang Apo Diyos noan niya iti indiklaram. At iplanong kanyang kat nag-imbag. Nga ikabil na, iti nasaysayaan. Ikabil na, iti saan ko nga kaya nga papanan. Ikabil na iti lugar, nga saan ko nga kaya nga papanan, iti bukod ko. So, naamong, nga iti Diyos kat nagpastan nga indiklara iti bendisyon. Naamong nga iti Diyos kat nagpastan nga indiklara iti pabor, waya-waya, ken baligi. Di tamat din, nga may lapunos kin ka, ken mataan ka, teklap na pusanan na inanama. Ideklara iti sa Diyos. Romans chapter 15 verse 13. God fill you with joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Katulungan niyo na ito, na may declare, itirang iso iti may undan na kayo. God fill you with joy, fill you with peace, fill you with hope. Ang lablapusanan nga inanama. Kahit nga sa web, saan ka nga maawanan, iti inanama. Uray pangay, no saan ka may pagbang sitwasyon, ibigyan mo, saan ka lang nga maawanan, iti inanama. Una niya ako, Isus, no alangan da, iti salikwa. Itet mo kay di balik. Ano mapukawan ka di doble ba, itag-supli ka. So, antay mo malugi, amen? Ideklara ka ti sao ti Diyos, kunay ti Diyos. Abagang iti dapas, iti na ibagas, ikararag mo. Dahil ka sao ti Diyos na nagdaan na niya. Amo yung nakaladladingin at palang nga natatawa kami ng pala kayo. Gamin din nga bayo iti last 2 years. Nakasidelin kanya, nakasing-singpat na tao. Nakarespeto na tao. At dali din puso. Nagsakit pa lang. Tunggal na nagtugaw sa manong bulit. Ang kuwait nagtugaw lang kung mga may sakit. At dala taong matibasa at kuman maligid ko. So tunggal maligid ko, makasali na ako. Tulungan na. Ngayon mo yun. Imbis na gura. Hindi mapanunod ko yung tao nga nagarami. Kasi. Pasya na. Gapo ka. Ay, ayan na kayo amin ni Apo Diyos. Anak na kayo amin ni Apo Diyos. Di sadalas kami sobrang hindi panunod yung tao. At maraming na dahil ni Diyos. So, ang nararamit na yung tao. Gati pagayatan ni Diyos, di mapasama ka niya. Kung pagayatan na naman puno, buhay niya ako. Medyo kulungan, kaya sunod na dapat natin. Kasi natin ipilay mo, inpakulong na ni Onesimus. Nagaramit ni Onesimus itidakas, tuwa sa radyo ni libro ni Pailimon. Nagaramit ni Onesimus itidakas. Ngayon din ay turong niya pagbaludan, ipabalot ni Pailimon. Ni Pailimon ito na mati, Kristiyano, ipabalot na ni Onesimus kadakas na tao. Na ibalot ni Diyan. Ni, nakikita na kina Apostol Pablo. Nagkasabamot ni Apostol Pablo. Inawag na niya ako Jesus na balbaliman. Kuna ni Apostol Pablo, isuwa nagsurat ni Apostol Pablo kini Pailimon. Isuwa na aramin, ija libro kini Pailimon. Gabot kini Onesimus. Nagsurat ni Pablo. O Pailimon. Ibawal ko ikan at ni Onesimus. Hanong nga ibilang ang stagamo, no ginigat ibilang wakas kapsa. Gagwadaman itinaramin na yung kaladaman. Unadaman itinutang na ika. Unadaman itinutang na ika ko na. Ikamin mo di listahan. Ilista mo amin nga utang na ika. Ilista mo siya kung timang bayad. Bayad ako nung bayad ika. Ngang ibagatin ka. Urang pa itibiyag mga pagbayad mo. Kaya naramatnak ni Apo Diyos na nakaligtasan ni Karawan. So, nagitingin mo lusun, nagiting mo ikas kasabati na ibang galang, nagito ulit kita aramadan ni Diyos, pwede ka ramah kayo, kaya makiutas. So, ako na ni Diyos, ikararag mo, kaya raramit din ka, itinati. Hanapag ka, naghingitan ng unay, itikap sa po, kami na mati iso na. 100% ang mukha tayo sa isilong na ako. So, ada dyan, liliwa ako na. Noon pa'y nasakit,
mo paglawas ko na ready ka sakit. Babae na di ka kararag yung makapsa. So, agyaman na, malipod ka na iti ka sa uwi ni Diyos na may declare, nakawatan tayo. Iso tagman manifest. May parangaran. Iti mo. Yung biyak ka. So, nagpanya. At dapat istorya ka. Idiyaon, iti malipod iti bibiyang pausan. Malipod iti iti mo yung bibiyang. Ada ti babae nga lupas iti mo nga biyag na. Saan na makaipasinay na ito na babae iti ubig? Isulang iti asawa na adaan, iti aglaplapusanan na kinabak na. Adaan, tinaglaw nga sa likwa. Mansyon nga balay. Ibiyag na at agkaramaya. Malaksid lang hindi may sa kabanag. Masaan daw maadaan, hindi anak. Isuda at ganyan ni Prophet Elisha. Iti may sa daw ni Prophet Elisha at nagdagos iti balayda. Kung iti pagdaring pa, na adaan iti tarigagay, nagbalin na rin bag kadapada. Kaya't na dati na isang sangayan na mapasama kadapada. So iti klara, iti Diyos ang muna, lukas na nungay kalbi, iti tarigagay, iti puso, iti tao magbalin na rin bag kingdom. At talinag ka lang iti pamati, at talinag ka lang agayaw iti Diyos. Ditawag ka nga iti Diyos isabot na tinasaya ng tao na tumulong kaya. Nakunin niyo din ako yung mga praise God. Ang istorya ka lang, na may declare, hindi sa o ni Diyos. Gamo talaga iti matatao iti Diyos. Kaya iti Diyos, na may declare, naging isa ko iti Diyos, manipod ng taong kadapwada. Kasi kini Prophet Isaiah, in-declare man ni Apo Jesus. Kasi kini Elisha, ni Prophet Elisha. Kaya iti Diyos, na may declare at manan kadatayo. Ijali ko iti 2 Kings, chapter 4, verse 16. Kuna ni Prophet Elisha, intun sumaruno at awen, maadan kanto, iti anak at lalaki. So di babae ko na oh, Prophet Elisha, pangasi man, saan ko ang angawan na basta. Ni, makita mo, pagpagdatan na kon, lakakayan kaya ni asawa, imposible agad, karoon kami lang. Nga mo na pasama, ijoulunag na maradragsaan, kat inaklunay di bendisyon, kat iti sumarunong at awan, kasi inbaga iti tao iti Diyos, na adaan iti baby, iti saklot. Sumabalin na naliday ka, iti nabayag ka panawen. Nga may deklarat, manipod iti sao iti Diyos. Nga maadaan ka, iti nasaya, iti masakbayan iti ka. Masarap, iti nasaya, natawa sa mga ekspektari. Masarap. Ideklara, manipod iti sao iti Diyos. Masarap, iti nasaya, natawa sa mga ekspektari. Mabalin, nagsagsagaba ka, nabayag iti problema, agsagsagaba ka, nabayag iti sakit. Nga ideklara, manipod iti sao iti Diyos, magasan ka. Kaya maadaan ka, tinasaya, arit na, asaan mo pa yung narinig na iti napalapas. Right. Napuno nyo dito ako na yung amen. Ngayon ka kagsat. Pwede declare iti sao iti Diyos ng mga agas, itibiyag tayo. Mangmangtad, iti talo na, iti parunod tayo. So ang kayo agawin dito yung kaslanan iti dati. Kanayon na mapabalong iti panunod. Nagaganyo manan, di pa na declare iti sao iti Diyos, hang kayo agawin ng kas iti dati. No di ka agawin kayo, nga adaan di kinabilan, adaan di kinapigsa, nga agbalin kas tinang paksuan di Diyos ka kayo, pagbalin. Kada tayo mo naman, kanayon na abante. I-declare, manipod iti sao iti Diyos. The path of the righteous gets brighter and brighter. Sumaya itigyan niya. So, mabalin ko ay deklara na kayo at nalintag, kaputay nawat yun niya ako, Isus, kasap kay mga isalakan niyo. Kuna na i Romans chapter 3, verse 25. Iti Diyos, ipainan niya ako, Isus, adaton para itibasa. Kati tawag balik na lalintag, iti matang na, numamati na, niya ako, Isus, indato matibiyag na. Ini marupok na nila na. Mamati kayo. Kapag mamati kayo, indeclare ni Diyos, nagbalik kayo na nalintag. Kapag indeclare ni Diyos, nagiti nalintag, sumaya, itibiyag ka. Dagiti saan na may pagbang na sitwasyon, saan may sulagin na tilapad, na saan ka nagbalik, kasi ipagayatan ni Diyos ang pagbalik. So nga kanayon na blessing, kada tayo maadda, kini ako. Kada tayo maadda, isidong iti ako. At dati sa langit. So i-declare ka na kanayon, blessing, iti agay tayo sa itibiyag mo, yan iti pamilya. Amen? Amen. Hallelujah. Dapat istorya.
Ija Old Testament. Naawatan na dito yung pagbagat na kayo. Naawatan na nagabilang iti panakaidiklara iti bendisyon. So nagbilang kakapsat. So ngayon, unang kinihapo Diyos na dahil kita tawar aramatan na magidikdeklar na bendisyon. Ararag yun. Umado kuma. Iti maaramat na magidiklara iti bendisyon. Amen. Amin tayo aramatan na tayo ni Apo Diyos na magidiklara iti bendisyon. No sikat at naganap, ideklar mo kalagay ni anak mo iti bendisyon. Kasapul ang mga ideklara iti bendisyon. Isang bimbang iti magidiklar anak ko na tilulog. Awan na mo food. Ang pwede so ang pinagagawin. Adalam. No di ka idiklara kada iti bendisyon. Sarden mo na manigdiklar kada iti lulog. No di ka idiklara iti bendisyon. Kasi nakapsat iti napasama. Iti daan na tulad. Naawatan daw agad iti binad iti panakaideklara iti bendisyon. Ito ni Ama iti pattal. No dahil nga Ama paglakayan. Ayaman na iti anak na. Kaya ideklara na. Iti timang iti biyak, ken baligi kadakwada. So dahil ito'y nga bendisyon, kat kastalaunay iti patid na. Dahil dati kapuno apay nalilubo ni Jacob, iti kasingin na nga ni Esau, tapnula kung mahala na iti bendisyon. So ni Esau, iti makinkupwa, iti doble a bendisyon. Kaputo isuna iti inaunang anak. So dapasamak, agtuli na iti aldaw. Iti amada man ni Isaac, tatla kayo una yan. Kat saanan nga makakita. Iti sinuludsod natin ni Jacob, no sinuiso na. Kat kuna ni Jacob, siya ni Isaac. Kat ditawantan nga indiklara ni Isaac, iti doble nga bendisyon kini Jacob. Kat iti umay ni Esau, nga inaunang anak. Tapo alaan na, unugun-udun na di ba nga doble nga bendisyon. Diti mo nga na amiris, ni amada nga Isaac, nga linupugaya man isunan ni Jacob. Kaya kuna ng anak, nalpas kumantan nga indiklara, iti doble nga bendisyon. Kaya saan kun mabalin nga ibabaway. Kuna ni Esau, napaladingitan ni Esau. Pangaas man pa'y Ama, i-declare mo pa'y kanya, iti bendisyon. So nga di pa na kayo-deklara, iti sako, aramatan iti Diyos, nagiti Ama tayo, aramatan iti Diyos, nagiti mangursumo, nagiti mga kasaba, nagiti mga magbaga, tapno may deklarada, iti pagbalinan, iti bigap tayo. May deklarada, iti sako, iti Diyos ka na tayo. Nag-iso, iti mangtan, iti bilid ka na tayo, magbalin, kasi parsuhan iti Diyos ka na tayo, kapagbalinan tayo. So mabalin na awan, iti nangideklaraakin ka, iti bendisyon. Mabalin na nagiti naganak mo, at awan iti imbagada. Mabalin na nagiti tattawa nga dati aglaw-law mo, at awan kadapwada, iti nangideklaraan, anya iti pagbalina. Awan kadapwada, iti nangideklaraan, anya iti kuna, iti Diyos may papangkin ka. Nung kasalunga sikat at nasayaan ka tao, nasayaan ka bukal na agrosing. Amoy naman minsan iti bagalan at kabaliktaran mo. Ordinaryo ka lang ang tao, napurapay niyo lang ang tao, ordinaryo ka lang ang tao. Hanggang na lang, awan tayo ang mo. Iti deklarada. Iti saan nga mayan nato, iti makuna nga sa ulo Diyos. Ngayon ito muna nga kami na ibagating ka. Ikatang dagiti negatibo. Dagiti makapalis maya nga ibagating ka. Di ay kakapsa. First step. Amin nga na-declare ka nga negatibo. Amin nga ibagada nga saan nga may parbangkin ka. Ikatang. Iwaksim na diyan. Kat ulunan dagito nga timot tibya kinbaldig nga ulo di deskiri ka. Amen. So ikatang mo muna. Hango mo naging ka na gito. Hango mabalin nga. Agigyan, patakadis maya, sakit tinabong, manong katakot isaan mo makayat ka sa opo. Pansin na ka. Bilbilangan, nagkikita tawa ka, gurgurang. Ikaw, kabil mo ay pan-pan-pan, nagsasakit yung magpagayo ka niya. Hango mabalin. Dakas din naramid yung kanya, masapon na. Dakas din yung kasama ka na kayo. Lagyan din ka na gityan. Hango mo naging ka. Nagiging ka na kabilisyon. Hango mo naging ka, nagiging sa Diyos. So, anya ka rin dito mo na naramidan. Ikatan, nagiging negatibo. Kaya tayo maling ikatan? Daman basit, uri lang basit. Poison na ito. Nulason, ay naman uri basit. Loob mo din nadalos basit. Malason ka. So, masapon mo ikatan.
dagiti makapadis maya, nga ibagadakin ka, ken at lunan, dagiti nga timag tibiyag, ken paligi o munag di Espiritu. Agsagada kayo. Kastoy, itinbaga, itinamaswag, kadagiti su amin na. So itiklara, gapo dyan ang pasan nga naramidan ni Apo Jesus si Diyos. Gapo tindara ni Kristo nga nagkayo si Diyos, gapo tinawag mo ni Apo Jesus, kas Apo tin mga salakan mo, tinagan mo, at nakalistang, dilibro, ipagbasaan ni Diyan. Itiklara, gapo dyan ang pasan nga naramid ni Apo Jesus, gapo tinaklun mo ni Apo Jesus, kas Apo ini, biyak mo mga isalakan mo, pinagtayin mo iso na tibiyag mo, pinalubusan mo iso na itinag-drive, tibiyag mo, nagtalinad ka kinwana, nagtalag ka kinwana, itiklara, in mayan ti pa nakaisalakan mo kin ka. In mayan ti pa nakapakawan, itipasol kin ka. In mayan ka po kadagiti sugat ni Kristo, talupulungot siyang masugat itilikod na, in mayan ti pa nakaagas kin ka, itiklara, naagasan ka. Idiklara gapo dyan ang pasan nga naramid ni Apo Jesus si Jacros na tayo ay tanang na ti may katlungar daw nagumar in mayan ti wayawayatin ka. Gapo dyan ang pasan nga naramid ni Apo Jesus kat gapo tinawag mo ni Apo Jesus itibiyag mo in mayan iti bendisyon na ilakla ko sanan kin ka. Inidiklara manipot ijilibro iti Ephesians chapter 1 verse 3. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings and heavenly places in Christ. So all spiritual blessings and heavenly places in Christ. And because Christ in you, all spiritual blessings in you. Idiklara nga amin nga bendisyon. Kita tin spiritual nga bendisyon. Katagda in God. Na isabot na ini amin nakasapulang mga may paay itibiyag. Idiklara iti sao iti Diyos 2 Peter chapter 1 verse 3. Iti Diyos inpainan iti amin nakasapulang nga may paay itibiyag. Saan na nagkurang iti Diyos inpainan amin itibiyag. Praise God. So nagita kami declare na sa po iti Diyos. Gapo iti parabor iti Diyos. So idiklara gapo iti parabor iti Diyos kay iso ni Apo Isus nga inawat mo iti biyag mo na bindisyonan kan kinadaan kan iti kinapigsa adaan kan iti panakabalik adaan kan iti kinabilan iti kanarak kada bindisyonan kan nga adaan ka iti saluna kagbiag ka iti napawag nga panagbiag. Una iti Diyos ti pagayatan na kada tayo kat penelen na tayo iti napawag nga panagbiag so iti kanarak iti Diyos penelen na ka iti napawag nga panagbiag. Praise God. So hanggang kaya ni Apo Diyos nga matay tayo moving. I-declare tayo iti sao iti Diyos kaya iti Diyos penelen na tayo iti napawag nga panagbiag. Praise God. Hallelujah. Nagadado tayo iti sao iti Diyos mabalin ko mo i-declare ka na kayo nga iso ti awawadan nyo kung aklun nyo na ito iso tang manifest iti biyag nyo iso ti may parangarang iti biyag nyo rumamot iti puso nyo kat iso iti mayak iti karyo iti biyag nyo may parangarang iti pagayatan ni Apo Diyos kat agbiag kayo nga nabilag agbiag kayo nga napiksa maunag kayo iti rangko maunag kayo iti talna mabalin nyo lang tatyag rangko ada kayo gamin iti aglabramusanan nga inanaka. Panagdagan tayo makanagin kini Apo Diyos na ito'y mabalit, ito na ma-appreciate tayo kanya. Di panagyaman tayo, di amin iti naimbag na karamidan na itibiyag tayo. Hallelujah. So ideklara ka, alabindisyonan ka. Aga po dyan ang pasan na naramidan ni Kristo. Iti nag-imbag na ima iti Diyos. Kaya't agda ang magilantalan kita. Yes. Amen? Ideklara ka uray itong panawan iti bisin. At datulang tayo umanay na kanan. Praise God. So ideklara gapo dyan ang pasan na naramidan ni Apo Isus. Awanan, hindi pakasapulan tayo may kompleto itibiyag tayo. In Christ, we are complete. Colossians chapter 2, verse 10. Ada tayo ada ni Kristo ada tayo kompleto itibiyag tayo. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. So ada wana iti sibubukal nga ina Diyos. Kaya kapag ada kada tayo ni Kristo, ada kada tayo iti sibubukal nga ina Diyos. Ni Jesus Christ isu na lang iti dalan, iti pudno, ken iti biyag. Kaya kuna na Romans chapter 3, verse 24. God freely and graciously declares that we are righteous. He did this through Christ Jesus when He freed us from the penalty for our sins. So ideklara iti Diyos si ayak na mag-declare na kayo ng talintay. Inaramit iti Diyos na ito, ibabagay iti anak na manapot tayo kay Jesus. Isuna iti ng waya-waya kada tayo, manipot iti panakadusa, gapo iti baso. Madusa tayo nga i-declare iti Diyos, saan tayo nga madusa.
Kapuna ita, ginalpasan na naraminan ni Apo Jesus. Kuna na people are made right with God when they believe that Jesus sacrificed His life. Karatay mo naman, nga ni Apo Jesus, hindi ako nagbibiyak na pala karatay. Sinubot na tayo, i-prostikal ba kayo? Binayadan na ni Ransa. Haanan nga natin yung biyak tayo. Binayadan na ni Jesus Christ. Kat datayo nagbalik na yun na hintag. Di makakaya. Ni Apo Jesus. Datayo mo nagkamatalan. Hindi anak na. Nga iso ni Jesus Christ. Iso natin sa lakanan tayo. Awanan ni sa paningan hagad na makay sa lakanan tayo. Acts chapter 4 verse 12. There is none other name giving among men whereby we must be saved. Ni Jesus Christ lang ang kapsat. Iti pakay sa lakanan tayo. Awanan iti sa panin. So ideklara kaputa da kada kayo ni Kristo. Kumpleto iti biyan. Dahil iti pagtalin. Katok mo ninyo rin kita ko na yung manipulate. Praise God. At